Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan kaya uno yang di seluruh wilayah Aceh, kamu Cina saksikan kamu tengok proses ya panen uno tualang ya. Alhamdulillah umpung sekitar 67. Ada memang yang umpung pi bandiwo. Sebagian bandiwo karena 2 buah periode diwo. Nyan. Be. Nyan cabut mati. Alhamdulillah. Nyan uno nyan be. Nyan uno raya-raya adat. Nyan pawang jal. Padu buah umpung jal. 60. Menyolong itu 67. 67 ah. Ya bagian atas lah. Oh, anak kalon ni. Anak kalau anda ya. Nyo rakan-rakan pelanggan madu kaya uno lebah tualang ataupun toke lebah tualang, toke madu tualang. Baik yang di Bandar Aceh, Labuhan Haji, khususnya Aceh Selatan. Bahasa aja agak nyan bio, musyadel bio sebab mukam salop. Nyo rakan-rakan kena petan kaya madu no yang khusus madu tualang nyo. Kon madu ternak. Nyo boleh dipesan munyo yang perwakilan luar Nanggro. Astagfirullahalazim. Plus yang pelanggan di luar daerah, misal di Lok Semawe, Cenda, Birun dan sekitarnya, nyo boleh pesan Pak Dr. Irfan boh. Sebab madunya insyaallah munyo naso gebri Allah akan kamu kirim Pak Dr. Irfan ni deh. Di Cunda, di ke Masjid Cunda ataupun kedai toko gapnya nanji klinik bekam dan madu center menyohana salah. Nyan jeut necok ne pesan madu kamu bak goknya. Insyaallah bak goknya asli beuh. Nyompung de. Yang belah deh di baru le tak dak mentang mana ada. Mana mandu nyempat dilikut nyempat di bawah iup badan cik apa. Yang sayang boleh ke hanale ban kasoh yang nyo. Ya, tapi anak mentang le. Sebab dalam lubangnya dipegat anak dalam. Ye ha. Ya, kan tengok itu bawah anak nyo periode 15 huruf tu insyaallah kaki tambah boleh dalam. Ya, ni perhatikan anak di dalam rumah. Unung. Hai ketinggiannya 4 urang baru lang kelembu. Dan pawang kelembu nampak deh naik baru saudara. Dan ngojok berai item. Dan beres ha. Jepat lam. Nyo wilayah panen daerah Babah Rod